in April ni somni pasari sang ni somni panga Sunday ni clear tu le ngai thatu te chi bai le vekule boatsaih tu MS collection ZPM thalai ten sarkarin so thing alei chhun zom lom omanti ZPM chuan thu chwa siam min sarkar chuan kutna thok tu te ta na ding ani chialan tirin February ni somni sang ni somni panga tang khan a tho khan nan so thing alei tana Quintal sing sari sang ni pathum le ani nuwa a tho ni na tan April ni somni pakhat sang ni somni panga tangin secondary collection center sangshanga so thing le chan ani a direct purchase le auction manga so thing le hi akal pui chhomek ani anti Chief Minister Pulal do oma kai shwai ZPM sarkarin kutna thok tu te din chwa nana thlai thar leina tur Mizoram budget ta DRH da ani hi ZPM thala headquarters chuan lomom antia kandang lambi kang tia tiam tu ZPM chuan ein soi ange yin kutna thok tu te thlai thar alai tangi bokani anti kunha thok tu te tana ZPM policy hlotlin theina tura rim taka thei top chwareng tu agriculture minister PPC Vanlal Rata advisor to CM Dr KC Lalma Somza vale agriculture marketing board member zongjong te ZPM thalai chuan an chuangin zoram tan an na tho ro pui anti police in Hongzali somli la chui zo lo rui lo do har tharna thlen mek March ni som pathum sang ni som ni panga zana zo khothar heroin Hongzali somli man chungchang chu police ten an la chui zo lawa heti la hian Hongzali somli man hian rui hlo do konga har tharna a thlen mek nia thudonani Champhai district police ten hena tanga thudon danin heroin Hongzali somli man chungchang hi police ten ngor takin an la chui zui meka tuntin huna chui zo alani lawa charge sheet an la pe fel lawa an pe huna chuan an pe huna an chuina report charge sheet chu korta thelu ani ang thudon danin heroin Hongzali somli kainhoya hiana tira an mi man te bak midang man bel anom lawa an mi man te chu Champhai district jaila da anni media changchanga tarlan to angin heroin Hongzali somli kainhoya hian chuan somla la kumsom pariat khwang pha zomwa sanga kumsom pariat Champhai bethel veng zo khothar mi pali Vanal Shiata kumsom ni pakhat le zo than sanga kumsom ni lallian moe kumsom pakwa lalmal soma kumsom ni pakhat telaka thu boy zialu ani a kumtlin lo pakhate ro juvenile justice board Champhai hena hlan ani he thu boykal zela in ham hnoi dang Henry lalbiak zinga kumsom thum pali din thar aizol le laltwang zela kumsom ni pariat zo khothar te po March ni som panga khan man bel le ani Heroin wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thu boy siam sak thean ni a thu boy a thiam lo chantir an ni chuan kumsom atanga kumsom ni thleng jel tan le poisa cheng noi khat atanga noi ni thleng choi bok tura shem thean ni heti lai hian aizol kho pui chung le kho pon wai me branch thren khata chuan tun haya heroin Hongzali somli zet man ani wang hian rui hlau zu do bei pui thlakna har tharna a thleng chhomek nia an sha thuan soya zu le rui hlau do tura thok chuak tur pok anin hmu to manglo hnuwa tuna chuan tru zia sha in kan member te thatho takin an ron thok chuak thar le meka rui hlau do turin na sazo ka ke pen zel po kan tum ti in kan thudon na we me branch thren khat try tu te chuan an soi Inkhawm puya Inkhawm lai chaw thut tuikwal north aizola cheng pimoi te hi kumsom ngami ani a pathiani tu khan an kaushan tuikwal north presbyterian kaushanin tuikwal pastor bial Inkhawm puyan thlen meka Inkhawm turabia kinalu chu a thutfel hnu luka a chaw thuta a thizui tamai ani tuikwal north branch wai me roi tu ten hena tanga thu kan don dan chuan moi te hi abul nai thu te le a sharten boy somin Ebenezer Hospital chon pui an pan pui ngala damdoi in an thlen hi chuan athi ti an lo nem nget ani deuh ber to ani athi chan tak hi damdoi in puin an soi thei mai bik lawa heart attack ani an jing ti wai me shrai tu te chuan an soi pimoi te hian apasal puwan lal ve na le afa te pahni meichia le mi pa athi sana zan ina lumen ani anga thuchen ni chuna vuin tuikwa thlan mwala phum ani ang kawng dan tur thlawp an tam Mizo Zirlai Pol Headquarters lungle executive in naktu ka changa sarkar an thil phuti hlotling tura sarkar norna atana kawng an dan tur chu pol sangin an thlawp Aizol lungle Mexic Cap Welfare le thlabonga changa Aizol le Silchar Service Chain Mexic Cap te chuan lungle MZP thlopin kawng dan chung service lawan tuma lungle thalai pol na thial thalai pol le joint NGO chong te po in lungle MZP hi an thlop thu an tar langani
Tarlan to angin MZP headquarters lungle executive committee ni somni panga thali sang ni somni panga a an officer thukhom chuan ni som panga chunga aizol thenzol lungle ATL road sum po penia an shia da le tura sarkaran ngenna a hlotlin lawa wangin April ni somni pariat sang ni somni panga thochan ni chungin puk puidai ATL dan unreal MZP headquarters lungle hian ATL road siamna tur sum cheng bible chesom kwa point paruk pakwa tanga cheng bible chesom li panga popen ning asia ta wangle ATL road kong chechin kangmun south le ki kon inkar KM somsari vel ani laya KM sompali puk puidai le mausen inkar chau siam tuma sarkarin cheng bible chesom li panga point pariat pakwa chau ada du lavin April ni kwa sang ni somni panga khan lungleya lung oilo na an lo lan tir to ani lung oilo na an lan tir trum hian sarkar chu ni som panga chungin sumpo pen dale turin an phuta anthil phut hian omzia nei lawa wangin kongdan an relta ani karkalta chunga Mizoram athil thlengtile chanchin thar chen khatte ni somni thali sang ni somni panga thina talali swa athole ni Easter Sunday chu kaushan sang ten hlim takin anlom voknat na se wangin voksom thum pathum anthi a vok panga swat anibok ni somni pakhat thali sang ni somni panga Mizo Academy of Letters MAL chuan kumsang ni somni pali chunga Mizo tunga le khabuchwak thaber Book of the Year 2024 tan hun in herkara zofa teti f vanal rochana zia chu an thlang Mizoram Sarkar School zirtir to Inkhawm Mizoram Government School Teachers Union Migos tu chuan Sarkar laka anlung oilo na lantir nan an na thonam huna batch dum an belchan si vanal hlimpui kumsom panga bethlem veng aizol chu zanda rukrik ma deuh khan thingdola achwana scooty le truck anin taya hliamna taktwarin kolisip damdo in thlenpui ani hnu zanda rukhan a hliam twar lavin athi ni somni panhi thali sang ni somni panga Lai Autonomous District Council budget session zonia Deputy Chairman Thar Thananeyin nominated MDC PC biak thansangi chu to omlawa thlantlin ani a LADC a meichi Deputy Chairman masaberani mishing te chen na leilung ni International Mother Earth Day pualin Pachung University College aizola hun man ani Tlailam darli vel khan Ruben vanlal pe ka kumnga le mesaklal nun thara kumruk sai phai bangla vengte chu an kho chunga tui khwa an tlalum Akashvani Aizol Station a library in charge na tanga pension pulal ching puya kumsom kwa pakhat Aizol mission venga cheng chu hemizan hian a thi a pulal ching puya hi a phir pui pu phir dai lavanen mizo zinga phir ledam upaberne shiat anni ni somni pathum thali sang ni somni panga Lai Autonomous District Council a ZPM Sarkar chu angenga BJP Kaishwa United Legislature Party te chuan an shrai tu Mkon puibial tu MDC Puen Zangura Hovin Governor Muin LADC Sarkar na an siam thei thu an thlena Sarkar siam tir turin an ngen Aizol vanapa hola mizo meichen suikhom Paul MHP General Assembly voi somni palina nei rualin kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni pasari chunga MHP shrai tu tur thanan ni a chungte chu President Pilal Liani Vice President Pingur Moi Sailo General Secretary Professor Irene Lalrat Kimi Assistant Secretary Professor Zau Kai Twangi Treasurer Pivanal Diki Finance Secretary Pilal Than Moi te anne INPR Auditorium Aizol Mizo Academy of Letters Din Champaphak Mana Khwalian Land Revenue and Settlement Minister Pubilal Chansavan MLA Book of the Year 2024 Tana Thlan Hun in Herkara Zaufa Teti Le Kabuziak Tu Puev Vanlal Rochana Hena Loman Alan Khozol Excise and Narcotics Department Chuan Jinglam Khan Heroin Hong Ni Gram Som Ni Pakhachu Lal Than Sangile Zodin Puye Aro Veng Khozola cheng te hne tangin anman ni somni pali thali sang ni somni panga Central Women Nwaya Ruihlo do Pol Central Anti-Drug Squad CADS te chuan heroin hong zali kejili le gram zariat somni pakhat cheng noi za som pani huwa chu chu kar pakhat thangsang puye kom somni pariat zoraveng farkon khwa ramhlun north aizola khosamek khalle kardang malsom donga kumsomni pakwa zoraveng farkon khwa ami vek khomoi Myanmar khosamek ne insoite khalatangin anmana hemikai noya lalming moya ngur khwa anman bok
Lengpui airport ven him na chu Ministry of Home Affairs thupek angin Central Industrial Security Force CISF kota hlan ani chonhudar ni lemni chomli panga vel khan lunglei police te chuan poisallem zanga not cheng nuai khat sangli huwa chu chu chan mari lungleya lalrin muana kum chomthum pakhat lunglei electric veng kuta tangin anman chonhudar thum vel khan tiauluya phulal za oma kum somthum pahni lungkol khwa chu atlaluma arwang anzon mek lain chonhudar level khan lungkol khwa tho aizol lama inbeng belta pulal hun tharakum somruk chu tiauluya arwang mu ani boka tiauluya che swala tlahlum ani em shiat anilaw April ni somni pasari Sunday zan thleng o tur UPC North East India Inkhawm puiro rel na sangber General Conference voi somnga pasari na chu Newsia ha a Chimtuipui District Headquarters Local Church Chan ani ni somni panga thali sang ni somni panga National Health Mission Hwaya National Vector-Borne Disease Control Program chuan Dorpui Multipurpose Center Aizola khopui pum hwa pa 6 natna dolet nani World Malaria Day anmang ni somni pali le ni somni panga o zirlai te tana zir chhun zom zel na tur chungchang shilfiana le buai puina edu fair chu Aizol Millennium Center rooftop a boatsaih ani Mizoram University Auditorium Aizola Mizoram University MZU din champhaphak voi somni pangana Silver Jubilee lom na hun nei ani chonhudar khatvel khan Excise and Narcotics Department hwaya Anti-Narcotics Squad le Central Women hwaya Central Anti-Drug Squad CADS te chuan Powerhouse Aizol bula lal en vela kum somnga panga betlehem veng thlang nia insoin hne na tangin heroin hong somnga panga gram zaruk som paruk anman pitlang ming thangi kum somnga pakhat changjol khwa chu zandar somvel khan tuivula cheng kol an khor holama cheswalin aboral ni somni paruk thali sang ni somni panga Zingdar Rukle Chanve Khan Sport and Youth Services Department Athletic Federation of India le Innovations India Private Limited te chang hava boatsaih Aizol International Half Marathon chu Aizol Mwalpuya Rajiv Gandhi Stadium atangin an tlan chana mi zalivel tlanin kilometer somni pakhat mai chetlana pakhat na chu tamsi sing ani a darkar khatlemini somni paruk le second somnga pasari amanga cheng nuai khat sing ni sanga medal le certificate adongani tin mi pa kilometer somni pakhat category a Himan Singh pakhat na ni a darkar khat le minute som pakhat le second som pali atlana ani po hian cheng nuai khat sing ni sanga medal le certificate adong boka open race category kilometer som in tlan siak mai chia a pakhat na chu thelma lian ming thangi ni in mi pa a pakhat na sushil ani a fun race category kilometer nga in tlan siak mai chia a pakhat na mal som dong kimi ani a mi pa a pakhat na Daniel Lingdo walang junior category kilometer nga tlana pakhat na chu Krishna Kan Sahu ani a heinti sia ka tel tamjok te hi thalai kumsom ni panga tanga kumsom ni inkaran ni a sha thei china anjing upaber chu puvi lb la kumsom kwami Aizol electric veng ani a kilometer nga atlana ni AHNVT Department Mizoram State Veterinary Council le Indian Veterinary Association Mizoram te changhava boatsaih World Veterinary Day chu Aizol khatla a Veterinary Polyclinic Hospital man ani Salvation Army India Eastern Territory te chuan Mizoram Salvation Army din champhaphak voi za parian na pualin Mizoram hun sangshanga Salvation Army Corps le Society sangsang te chuan khutlang ta na thil thati na huna mangin veng chung thian fagin an hnathlan ba ka mihar cha tanpuin an luang chuak boka corps then khat chuan Mizoram Salvation Army din tu pukol khuman thana hun an mangbok Salvation Army hi kumsa khazoka sombasari April ni somni paruk khan pukol khuma chuan Mizoram adina mihar cha de tanpui le tharau bo chandam chu an kaushan thil tumpul pui berani Catholic Kaushan Shrai tu po Francis Vuina hun Vatican City nei rualin asunna mas thiang lim Inkhawm chu Mizoram Roman Catholic Kaushan te puing Christ the King Cathedral Kulikon Aizola ursun takin anmang mit aya mit ha aya ha zairem thanga ahun layan iboka potsek mayang o pahalgam inkana wanga thilkal zela India le Pakistan chu anin ngur zela rampa chezok Pakistan po apor viau mai and Defense Minister Khawaja Asif chuan India hian angam chuan minron beite se mit aya mit ha aya ha kan lo ti ve ang ati ham hama
Indian Navy te po hian an pecha ka thlak da hi an lo post ve boka tin missile thar te po an lo test ve bok heti lai hian BSF sipai Jawan pakhat PK Singh chu Pakistan ramchina alo valut peka Pakistan Rangers ten an lo man ngal Pakistan lampo an zam lo na cha a arwang himdam takin kan lo thon le tang anti vei ham India Jal Shakti Minister Jal hi tuiti na CR Patil chuan Pakistan rama kan tui far khat po alu tur ani lo ati a Pakistan alwang lu reng chu dan cha vek ani tur thu a soibok tuna hian Canada ti lo chuan India hi moral support an pedeu vek to a USA le Israel poin India an thlop tlat thu an soitu ani soitu angin India hi neutral ramani a turam po tho pui theani Pakistanero apui chin tu USA poin apui du to lova pucham pangat phei chuan India a thlop dei to zo kani tin China ep tura nai berle theiber tur chu India ani ti USian a shetlat bok USA hian Pakistan hena F-16 kha ashal nuala mase miram bainan aphalmi alo aram chunga bei ato huna manatan chi aphala khati lai khan India khan F-16 el phatura dapa friends atangin Mirage sangni alai nge kani kong engkima India hi achung nung zo ka Pakistan hian kan ne po ek phalo ma se thi chil nga man tama chu kan boi pui ber pakhatani aircraft carrier pakhat po nei lo Pakistan hi ading reidon lo India ma a tuna hian India hian Rafale MiG-29 Tejas Mirage sangni apache helicopter bonlutuk Sukhoi 30 MKI mamo topa manatan fighter hlui MiG-21 te alaneya aircraft carrier le indo long shim po anga to kani Pakistan bainan chuan tin India sipai te hi vai chhia ti mu si chi anilawa Bharat Mata ki jai ti a nunhlan ngam an tamlutuk ba ka hel ho bei reng a khosa chol nei lawan ni wangin indona po ton shian nga to sa ani a mawis nakzal ti angreng Kashmir ani se ni tin hel ho ve reng an ni a an nep lawa kan para special force te phei hi chu khovel hwa por a thaber jing ami ani a boy thak ta ber chu indona chuak ta se kan Christian na da bovin thilman kan lo ti to wakang ti hi ani India a inbuatsaih mup zai rem thanga pumodi hi Manipur boina khan angoi renga Hindu te bai an han ni chia chu angoi theita lo Manipur khachu tlopo atlo lo shimani Pahalgama Hindu te bai an han ni chia JNK alo ni kher bok nen angoi lo mai anilawa indo turin ain pei atani tuna po Indian jet fighter te chuan operation akraman an neile meka akraman ti hi bay attack ti nani enge inrindan Pakistan hi awa chuchia mangem anhe zong Pakistan hian anhe lo don chianga Pakistan hian a nuclear po ahman ngam chuan arin omlawa USA le Israel chuan India an thlop thuan soitu a ani berin an thlop chuan India chan chu atha ang Kargil war lai po khan Israel kha India in hena chan chan ati thayani India hian Pakistan nena inka hai lo puan to chu asut maka engtine motak chuan tia tu mani mel lo ngai changang mase thilman ti to kha chu adik lo o kanin do chuan kan twar ve don ania hetiang in do om chuan kan BSF te CRPF ten chwa kanga army ho an lut dona mizo tam tak antel don ti kha lo shebokila Jammu and Kashmir India map kha han en wangwang la martopa khan mishing lu sambor chhor deuh ni om takin Jammu and Kashmir an ti fo chu I mu ang he Jammu and Kashmir hi India ram veke moti chu politics mai ani kha a mar thanglam Azad Kashmir kha Pakistanin awain kan ta turani na a hei hi kan lo oplei lo kan hi tia lung oi lo zet chunga an thunun ani a mar chaklam Akshai Chin Trans Korakoram kha China in helai hi chu kata tur ti a akai pui sa hotlat ani bok phelphoka achan ve ISM chimlam Jammu and Kashmir le Ladakh phai ram ho hi India sarkarin kan thu lawa helai randai lu chu in thal thak ani mai tia ahum halai chu ani Kashmir hi edi zanga thovel kha chuan Hindu ho mun pui alani a anwa Buddhist sakhwa alolian vele a edi sangkha zanhi vela hi chuan Islam ho hian an ne to me sangkha zathum som thum pakwa a Shamir chu
Muslim lal masaber aron ni a sangkha zanga somriat paruka tanga sangkha zasari somnga pakhat thleng hian Mughal ho khan an ople a sangkha zaria som pakwa chuan Ranjit Singh Roy Punjab sipai rual chuan neivek tumin an run tamup mup maya mase sangkha zaria somli paruka Punjab ho chu ne an ni ta hlau mayani chutia hnen ni chuan Hindu pachal Gulab Singh chu lal Maharaja aron nile ta a India Independent Don Khan Pugan de du thu sama chuan Muslim le Hindu in gopa Ramzau le ro pui tak din kha mitla a mase Muslim shrai tu Muhammad Ali Jinnah Khan Musulman ho chuan sarkar shan an siam ngei tur ni in Asia a khochak lam East Bengal le khothlang lam Ramzau taka chuan Punjab Sindh Baluchistan mingla kopin Pakistan ti in sarkar an din ta ani India chu Hindulal ram tam tak chuan I helavin an zom ngala Kashmir hi chu India emo Pakistan emo adu zok zom theitura du thlan theina pe kani Pakistan le India shwai tu masate chuan Kashmir chuan khoizok nge azom don ti thinphu dep chungin an lo thlir khiaw maya Jammu and Kashmir hi Muslim ram ni ma se heti la ya an lal Maharaja Hari Singh hi Hindu kulmok lutuk mai alo ni a India zom athlang tatlat maya hi Pakistan chuan athik le maya mi pui du dan lak ani turani atita a Jammu and Kashmir chu Pakistan rama be tir ani theinan tharum manga be tu helpol adin ngala World War II lai khan Kashmir atang hian British sipai lut sing sari sanga zet an oma Muslim de uve kan ni Indo pui pani na lo top khan heng sipai bang tamjok te chuan ala le Kashmir tan ti in India sipai an kap ngala Pakistan chuan arukin ral thuam tam tak athon lu ba ka volunteer noi telin arukin an pui ngal bokani Muslim mi ni lo reng le India lamtang sipai le police te chu no chwa vek tumin an beizui ta a mishing anin swat ton ta hem mayani Maharaja Hari Singh chuan India sarkar puina dil ve thunga India sipai rual te chu phur takin an lu tamup mupa remchang la ya pia nga anin kap ton ta sia maya Pakistan puilam chu zoin an tlom ta ani anu zela voi tam tak anin beizui ngala boina neu an nei phei chu soisen chi po anilo heti ni to na kalai hian sakhachakwa somsari pakhata chuan is Pakistan shrai tu Mujibur Rahman chuan independent tapuang ta phut maya West Pakistan atangin sipai thabik commando noi tel anon lut chawa heng sipai rual lo lut tur hi longchol hmuna Bengali mi puiten an lo dangtlat maya longchol hmuna te chuan rail station ate an pungkhom lui mayani West Pakistan atang chuan engti kong poa lut nge turin thupe ka lo thlengta a chung Pakistan sipai lo lu na dal tu mi pui pungkhom te chu Pakistan commando te chuan tharum mangin an han ton tlang ta te renga arab thak nge ber ome rifle le puak rang silai te sang heavy machine gun te nen meu an han pong ka ta tak maya indo pui pani na nulama mishing in thana rap thak ber atling hialin an soi Bangladesh volunteer puiturin India sipai noi tel an lut ve ngala in beina sariap takan ni indo na satlai phei chuan US long rual 7 fleet po aron nai hle in an soi atopa Pakistan atlom le ta a Bangladesh ram thar apyang tabokani sangkha zakwa somsari pania chuan Kashmir chungchanga tunlaya LOC anti fo hi Simla agreement a ziak alo nita a Pakistan tan chuan nangai ngoi takani India chuan achan lama chuan sipai hmun puilian tak da in a opmuk maya chung chu Pakistan pui Kashmir zalen swal tu pol chuan thirhling nei ne na hungtlat le uluklu tuka India sipai ten an ven chu ron kan ru in poi an ron khoi ta thina ni kumsa kha zakwa somkwa pakwa phei kha chuan an ron lut ru mai po ani tolawa an lo inkul na sa hle a Kargil Sanjak Batalik Tiger Hill le mun tam taka bunker trail khen siamin chan hun an lo khwara India sarkar me po aboi phi hli man hle ani apoi mo lai ber mascom le dras phai ruam kongpuya India sipai chivel clear thaina Tiger Hill lakle tle te kha hau tak ngat takani a India thlona mirage tru ke ral khat chuan bomlian puin an han den ron ngek maya Tiger Hill hi an lak ngal chuan Pakistan tan po tran ngei na aum to lawang anua mirage tru ke ral vek hian guided missile bom mangin kem ni lek atangin an ron bom le chur maya atopa India sipai tha sang ni ralin an han lu chil tak mai chu puijap takani
Pakistan po in indo thona rontir mai dona an sha tawangin mek 29 rual khat po an chop nai ta a na safia dar karya zet anin ka ngek nu chuan India sipai somriat pahnih zet tenun na thisen chu vurzinga alwang sengniai ngoi to a liampo zani zet anom ta a Pakistan pui Kashmir zelena swal pol po zali zet chu thole tur ommi alavin anthikoi sek zuk to ani sipai zasari chuangin liampui tuarin an room chu abok atopa chuan an tlom le tangenge a Tiger Hill bunker rin omlutuk Pakistan puina siama chuan India flag an lo zar le theita ani hei Tiger Hill bainangot ani a mundang Kargil Tololing Marpola le mundanga po nasalutukin anin khwai nuai bok ti sha turani tunhaya Pakistan pui helpol ninge rin ten nu naw pui soilo tam tak an ran kap hlum le tarangot maya India sarkar hotuliante an terngal at maya tuna hian palai embassy staff anin not chuak ton meka India hian Indias lui pui Pakistan ramalwang lut chu lakpen saka avozui bokani kumsa kha zakwa somli pariat sangkha zakwa somruk pangale sangkha zakwa somsari chhovel angmai khan Pakistan ram hi an por thar le hle maya China leiba thanga talok mek chuak hlei theiri lawan ni a ok talei leng ti in China sum hi an puk bel chiam don po ani mai thei report chen khata chuan Kashmir ram chen khat hi Pakistan hian China hne na ashal ni in an soi nuclear bomb nei ve ven ni a indona lian zo ke ro chuak lo se du thu samani India hi Israel le USA te chuan an thlawp thu an puang to ani ole tunchumatan chuan khati zong kha kan puan theite chuni le ri phut mai sela minlo ngai thlak sak china bangin kan lo me